Imirire twihuse tugiye gusoma Mariko ibice 4 turahera ku murongo wa 35 tugeze ku murongo wa 39 ariko umurongo tugiye kuganiraho ni wa 39. Nanze gusoma 39 gusa kuko birashoboka ko utazanye Bibiliya yawe cyangwa iyi nkuru ukaba ari ya mbere yumvise bibaho, ariko reka dusome duhereye 35 kugira ngo byumve neza. Umutwe w'amagambo uravuze ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tuje hakurya. Basiga abantu bamujana mu bwato yahosemo, kandi hari andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeze aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye igerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubwira bati mwigisha, mubyitayeho ko tugiye gupfa. 39 uwumve cyane. Akangutse aca umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Amen. Menya ko turi buze hano, iri jambo ryaganjije muri je. Nari n'umufite byinshi byo kuvuga, nari mfite amajambo menshi, ariko numva umwuka wera aganje muri rino jambo. Ashobora kuba ariho nyene ryo ngo niyaba ari umwe ntacyo bintwaye, kuko Imana izaba yashatse gutabara umwe, ariko ndashima Imana ku bwayo. Muzaniye rero ijambo rivuga ngo Yesu acasha uyu muyaga. Narivuze ngo Yesu acasha iki? Yesu acasha umuyaga. Niwibagira ibyo nza kuba navuze byose mu minota mfite hano, cyane nugera mu rugo bakakubaza ngo bigishije iki, ushobora kwibagira naho basomye n'ibindi byose kuko ibyo twumvise ni byinshi, ariko ntiwibagire ko Yesu ageze iki? Acasha umuyaga. Haleluya. Nigari Yesu acaha umuyaga, nigihe umuyaga uhari. Ndagenda buhoro kuko ndashaka ko nyene buri jambo ritahana. Siko bimeze. Nigari Yesu acaha umuyaga mu gihe uhari. Ntabwo yacaha umuyaga mu gihe udahari. Kugira ngo acahe umuyaga nuko umuyaga uba wabanje kugirane kuza. Reka tugaruke mu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ku munsi, kuri uwo munsi bigeze ke bugorobye. Uyu munsi ni umunsi uyu nguyu. Ntabwo ari ejo nshuti yanjye. Umunsi ni uwuhe? Ni uyu nguyu turimo. Ni uyu mugoroba turi muri rotore. Namugorobye arababwira ngo twambuke hakurya. Mu yandi magambo yababwiye ngo bambuke kuko yari amaziranye igihe nabo bafite ahandi hantu bari. Aravuga ngo aha hantu bari ntabwo bari buhakomezanye, ahubwo bashaka kubambutsa rero hakurya. Hakurya igituma Yesu yashaka kwambukana nabo hagati yabo y'aho bahagaze niyo bagiye kwambuka, hari irindi banga ryari rihari ariko bo ntabwo bari bazi. Amen. Haleluya. Amen. Mugoroba bari kumwe na Yesu. Iyi ni migoroba yose cyangwa iyindi migoroba nawe urayizi ya migoroba yawe, ariko ngo iyo mugoroba Yesu abona ibyo batari ngo barabona. Agira iyindi yerekwa abo batafite. Aravuga ati ko biri kose aha hantu dutinze nta mpamvu yo kuhaguma, ahubwo icyiza nuko twambuka tukagirane tukaja hakurya. Ariko bitegereje ngo nimara kubabwira ngo nimugende hakurya, ntabwo bari bugereye, ahubwo reka babwira ngo ngwino tujane he hakurya. Haleluya. Murimo abari mu baramfasha kubwiriza. Kuri uwo mugoroba rero bugorobye arababwira ngo twambuke tuje hehe hakurya. Bibiliya yatubwiye ku murongo ukurikiyeho ngo basiga abantu. Basiga iki? Basiga abantu. Igihe bagomba kwambuka bari bafite ibintu, bari bafite aho hantu, bari bafite abantu bari kumwe, ariko ngo baragira ngo barabisiga. Iyo ugiye kwambuka urasabwa gusiga. Biragusaba kugira ibintu bitandukanye nabyo, biragusaba kugira ahantu usohoka. Rimwe ndavuga gahoro ariko ndaje. Haleluya. Tugiye kwambuka hakurya. Haleluya. Tugiye kwambuka. Ndagomba tubanze
gutsindwa baravuga ati uyu muntu yemeye akemera kwisakirisha twe twamaze gutsindwa twamaze no kugira ubwoba reka tubanze tumwambike ibintu by'icyubahiro ariko Dawidi abyambaye aratambuka arongera aragenda amaze kugenda asanga ntibivamo aravuga ati kugira ngo nsinde ndashaka gusiga aravuga ngo kugira ngo nze gutsinda Goliyati kugira ngo nze gukora ibyananiye abandi biransaba kugira ibintu usiga aravuga ngo ariko mwana uzi ko mwuba uzi ko mwemera ariko iyi myambaro ntabwo nayitabarana nawe kuko igihe cyose twazaga dutabaga byagusaba kugira ibintu byiyakuraga. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Arabwira ngo biradusaba kugira ane gusiga. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Arabwira tumviriza rero. Jewe ndamuba. Umwami wa kino gihugu ndamuba. Kandi iyi myambaro mu myambitse ndabizi ni yicubahiro. Ndabizi mwigomwe kugira ngo nambare iyi myambaro ntaranatsinda ni sacrifice mwatanze. Ariko aravuga ngo nubwo mwabikoze kandi nkabamuba ariko nyemerera bisige kuko Imana yanjye hari ibintu dakorana navyo. Rero muri iki gihe Yesu ngo yitegereje aravuga ngo nitumara kujana n'aba bantu hari ibintu bitari bukoreke. Hallelujah. 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 Amen. Ega ntabwo ziraje iminota myinshi niyo mpamvu ngiye kwihuta kandi nta nubwo twanabimara hari abapfuye batanabisoje. Hallelujah. 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 ngo bamujana mu bwato yagize iki yahoze. Nshuti yanjye iyo ikubwira gusiga Imana ntabwo izagutabarira ahandi hantu izagutabarira aho wahoze. Ubwo bwato Yesu yaza gufata ubundi bwato bari kuvuga ngo ziriya mbaraga azibonye kubera bamukije buriya bwato ariko agendera muri bwa bwato nyene bwa bwato yasuzuguriwemo bwa bwato yagiriyemo ikibazo bwa bwato yari afitemo amavuta arimo arabwiriza aravuga ngo aha niho ndi bugume nubwo hari ibyo nasize ariko Yesu aravuga ngo ahangaha aha nyene niho turi butabarika. Yesu nashimwe. Bibiliya iraryoshe uvuga ngo ishuheri haza umuyaga wiki w'ishuheri munyemerere mbegere kuko ndagomba kugendana n'umwanya neza. Yesu nashimwe. Aravuga ngo nuko umuyaga umaze kuza bamaze kwinjira mu bwato bari bahozemo iyo nkuru mwayumvise nayisomye barambuka bari bambutse twibukanye bari bagiye hakurya. Nababwiye ngo umuntu aje hakurya afite ahantu avuye gendane neza ubu ufite ahantu mvuye ariko ubona ko ari ahandi hantu uje ariko hagati y'aha mvuye n'ahariya kuri uriya muryango ngiye kugenda iyi nzira ashobora kuba ntazi uko imeze. Niyo mpamvu bidusaba kugendana na Yesu. Yesu arababwira ati rero nubwo tugiye kwambuka ngwino tugende bageze ngo reka mbabwire ibya Yesu ntabwo bitinda. Ntabwo yababwiye ngo hari intambara zigiye kuza. Ntabwo yababwiye ngo umuyaga uraza mu bwato. Ntabwo yababwiye ngo mu kiyaga ntabwo turi bwambuke hano bashese kutari bugereyo. Ibyo ntabwo yavuze yaracecetse aravuga ngo ariko icyo nzi ni uko turi kumwe ntacyo bariho nabo barakomeza mu bwato abari bakora uburobyi baripanga aravuga ati jewe ubwato ndabumenyereye nta mpamvu yo kugora Yesu ubwo reka tumutereke muri VIP. Ni koko bimeze tuza duhaguruka tukavuga ngo Yesu reka Yesu nitumenyereye twagendanye runaka n'ejo twaragendanye turamumenyereye ariko nabo babigenza gutyo ati reka tumwicarike muri VIP n'ubundi Yesu yama ari kumwe nawe baramwicarika. Yesu aratuza aguma muri VIP nabo barakomeza ati twebwe nta na hamwe tutatwaye ubwato si rimwe tugendera mu bwato Yesu yaduhamagaye tugirane turuma twari abarobyi bakomeye twari tuzi cyane. Ibyo ntibyabateye ubwoba ko umuyaga waza nta kibazo bari bafite kuko ibyo bakora nijyari rya mbere babikoze nijyari rya mbere babigenzemo nijyari rya mbere bagendanye bageza mu bwato baravuga ngo turabimenyereye. Nshuti yanjye wowe kumenyera kuko ukeneye Yesu. Imbaraga wakoresheje ejo ntacyo zakumarira utari kumwe na Yesu. Yesu aje muri VIP. Munyemerere ntabwo byanditse gutya ariko wumve mu rundi rwego. Turashaka gukoresha imvugo tuvuga uyu munsi kuko niko ubuzima bumeze. Bamukubita muri VIP
aratumbera neza. Yesu nashimwe. Ariko ngo umuyaga ugirane uraza. Uje baravuga ati n'ubundi umuyaga uhora dusanga mu bwato si ijyambere. Uyu muyaga waraje turi runaka, waraje Yesu tutaranamumenya, waraje Yesu ataraza kuvugira ubutumwa muri buno bwato, waraje anacagihe nubwo uje reka tugenze kwa kundi atubirize. Umvise Petero we ntubizi genda hari imbere uva Yohana nawe tumbera hamwe wowe utumbera baragerageza ariko biritubwira ngo ntibyakunda. Haleluya. Kandi iyo umuyaga waje reka mabwire amazi yinjira mu bwato, kandi amazi yinjiye mu bwato biragusaba gukuramo ushira hanze kugira ngo mutarengerwa. Ibyo byose haboneka n'abakora ibyo, ariko ibyo byose ntibyakunda. Bamaze kuvangirwa baravuga ati wakangura Yesu, uwabwira Yesu ko tugiye gukora. Ababwire rero babarakure baje uburakari butangura buraza. Baravuga ati ariko Yesu nunarushe wibaza ko tugiye gupfa. Ubwo ujyanye muri VIP ntabwo uri murabyumva, uyu muyaga ntabwo uri murawumva, iri shuheri ntabwo uri murabyumva. Yesu yarabizi, nicyo gituma yajanye nawe. Agira mubwire ngo ibyo urimo Yesu arabizi. Iyo mpamvu aje gucaha uwo muyaga. Yesu aje gucaha umuyaga, aje gucaha umuyaga w'umugwayi. Umuyaga turimo turavuga n'uwo mu nyanja, ariko umuyaga waba ubushomeri, umuyaga waba ikibazo cy'amagambo, umuyaga waba kumva wagiwe utagira aho werekeza, umuyaga waba ari uwo gutabwa, umuyaga waba icyo kibazo wazanye hano, umuyaga waba ayo marira nshuti yanjye. Ariko Yesu uyu mugoroba aje gucaha umuyaga, kandi nawe uri ubwitambike. Amazi kuraba ntibari bwitambike, amazi kubikora ntibari bwitambike, kuko barasanga batabishoboye. Aravuze ngo barasanga batabigize iki? Barasanga batabishoboye. Babandi bamenyere kuvuga ngo atereka turebe, sitwe duhora tukarira amarenzo, sitwe duhora tukambika, murindire turebe, murindire amware. Ariko ntabwo uri bumware, kuko mu bwato urimo Yesu aburimo, mu bwato wari urimo nubwo utabimenye, nubwo washize amaso ku bantu, nubwo washize amaso ku bintu, ariko Yesu yari akutegereje, yari akirindiriye kutabagwa, yari akirindiriye kubona ineza y'Imana. Nshuti yanjye ndakubwira ngo uyu mugoroba Yesu aje gucaha umuyaga, aje gucaha umuyaga muri notore, aje gucaha umuyaga mwinshi. Ntacyo bitwaye uko ibitwaye bimeze, ntacyo bitwaye. Haleluya. Mashimwe. Haleluya. Amen. Nuko nyene bikora. Rega nyene ntiyakwemera ko tubimenya, aba yahagurutse. Ariko ndashima Imana, ndashima Imana uyu mugoroba ije gucaha umuyaga, ije gucaha umuyaga ku mugabo wateranye, ije gucaha umuyaga ku mugore wateranye. Ngo Yesu arababwira ngo arabumviriza, arababwira ati ariko tugiye gupfa. Ntacyo yabasubije, nta nubwo yabasobanuriye, ariko usubiye inyuma arababwira ngo reka twambuke hakurya. Uyu mugoroba hari abantu Imana igiye kwambutsa, ariko ibanje gucaha umuyaga. Yego yarabikubwiye, uravuga ngo se ko yatinze acaha umuyaga. Iyo acaha umuyaga ntabwo avuga, iyo acaha umuyaga aba acecetse, iyo acaha umuyaga aba arwana intambara ikomeye iri ku buzima bwawe. Iyo arimo gucaha umuyaga abantu baravuga ikabareka, iyo arimo gucaha umuyaga abantu baragenda igaceceka, iyo arimo gucaha umuyaga abantu bagutega iminsi igaceceka, iyo arimo gucaha umuyaga abantu bakugiraho ijambo, ariko iyo ahagurutse haleluya. Acaha umuyaga cyangwa byihura. Niba ushaka ko Yesu acaha umuyaga, niba ushaka ko Yesu acaha umuyaga, Yesu aducahira umuyaga. Erega nawe wikomeza, umuyaga urawufite. Usuzumye neza umuyaga urawufite. Aho utuye se nta muyaga uhari, mu bana bawe nta muyaga uriyo, bya bindi bikugaragaza agati si umuyaga. Rero Yesu aje gucaha umuyaga. Haleluya. Ntacyo bitwaye ko yavuze agatinda, yatinze adiringa n'umuyaga, yatinze adiringa n'icyo kibazo cye, yatinze adiringa n'abo bantu, yatinze adiringa n'ubwo bushobozi buke nawe uhaye ureba, yatinze adiringa n'ibintu byari bikomeye. Nshuti yanjye y'abatumenye icyo Imana idutabayeho, yabumenye intambara Imana iba yarwanye. Ijambo ryaratubwiye ngo azatanga ingabo, ntabwo yabivuze
Haleluya. zigapfa kandi zigapfa kubwawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mushumba munyemere mu byubahiro byanyu. Ibyo Imana rirambwiye ngo Imana itashoye umuyaga. Haleluya. Mbonye uruzi rurimo ruratemba, kandi iyo uruzi rutemba nta muntu n'umwe urubuza gutemba. Rushobora gutemba ukavuga ngo ndimo ndakomeza, ariko harimo umuyaga. Mbonye rero umuyaga mwinshi wari muri urwo rwose. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo itashe uwo muyaga. Nibyo Imana imaze iminsi ivugana nawe, ariko ibyo yamuvuze ntibyakumaza umubabaro. Ubwoba bwagumye ari bwinshi. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo tuza. Uyu muyaga ubona, uyu muyaga ukomeye, ntabwo usumba uriya muyaga turimo turavuga. Kandi uwo muyaga ntabwo we wawishoboza, ariko Yesu yinjiyemo. Yinjiyemo acasha umuyaga uhereye umunsi kugera ku kindi cyumweru. Uzaba umaze kubona ikimenyetso. Ikimenyetso uzabona kizaba kimeze nk'igicu cy'ikiganza, ariko uzibuka ko navuganye nawe. Ni ko ijwi ry'Imana rimbwiye. Uzibuka ko navuganye, ntabwo ari ijwi ry'Imana iyo yambwiye. Uzibuka ko Imana yavuganye nawe. Reka bivuge muri ubu buryo. Uzibuka azaba ari igicu kikwerekeza ko ugiye kwambukira hakurya. Nibyo yarakubwiye kwikwambukisha. Yaravuganye nawe kwikwambukisha, ariko ubwoba ni bwinshi. Uribaza ngo ntuzagerayo. Nawe aho hakurya urahabona. Iryo torero rinini ndaribona, iryo yereko urarifite, ariko hagati yawe n'iryo torero ubona umuyaga mwinshi. Irambwiye ngo tuza. Tuza yibereyemo. Uzambuka babishaka, uzanambuka batanabishaka, ariko uzambukana nawe. Haleluya. Haleluya. Yo, haleluya. Ngo Yesu acasha umuyaga. Ari umuyaga acasha ku buzima bw'abantu bagoye hano. Ari abantu baje bafite ubugwayi, ariko ijwi ry'Imana rirambwiye ngo acasha umuyaga. Indwara ziragiye. Nshuti yanjye reka mbabwire, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Iyo Yesu yategetse, ingabo ziragaruka zigakora akazi. Nijoro hari abakozi bose, abaganga bari, abakora operasiyo bariyo. Icyo ukeneye Yesu rero agufitiye abakozi. Hari abakozi bamanutse kugira ngo badiringe n'ubwo burwayi. Uri imbere y'Imana hano, Imana ikijije indwara. Icara umuyaga cyangwa ibyihorere. Iyo umuyaga waje urasakuza, nta muntu ubasha kukumva. Ndabesha cyane. Mu muyaga nta muntu wakumva kuko uri mu hagati. N'amajwi y'umuyaga aba ari menshi. Yego, n'amajwi y'umuyaga aba yabaye menshi. Icyo gihe rero niyo wahamagara mwene so ntabwo yakumva. Na wa wundi ukunda niyo wamuhamagara ntabwo yazi. Igituma atari buze si ikindi, nuko ijwi ryawe ntajya kibasha kumva. Reka kumutaho mwikomo. Ijwi ryawe ntajya kicumva kuko imifunda yabaye myinshi, umuyaga wabaye mwinshi, ishuheri ryabaye ryinshi ku buzima bwawe. Umva nkubwire, Imana icasha umuyaga. Imana icasha umuyaga. Va mu gihe cyo gushidikanya. Imana yavuze ku buzima bwawe, niyo mpamvu. Ndabesha umaze iminsi mu gushidikanya, ariko ijwi Imana yambwiye ngo gezaho. Iyavuganye nawe ifite inzira yo kubinyuzamo, ifite zirenze ibihumbi yanyuzamo kugira ngo ikugirire neza. Ni igiki gituma ushidikanya? Imana irabucasha umuyaga. Kandi nimubwira mbonye Imana ica inzira ndende kandi igera kure. Ijwi ry'Imana yambwiye ngo izakugeza kure. Nigize iki icasha umuyaga. Iyo umuyaga wabaye mwinshi, narimo ndababwira ngo nugukunda ntabwo yakumva. Nugukunda wa wundi agukunda akabikubwira kandi nta kujyajya, usanga atarimo kukumva, ukarengana kubibaza ngo arakubona, ariko we ntakubona. Ndeka mubwire n'ikimenyetso. Iyo mwumviye guhura Imana yamufunguye amaso, ariko ngo ubundi wahora. Ibaze se ko twahura buri munsi, ko twaterana nawe buri munsi, ko naje mu rugo iwe buri munsi, ntabwo akubona kuko umuyaga ni mwinshi. Ureke kurenganya abantu. Iyo umuyaga waje
n'uwakugirira neza aragenda, ukibaza ngo yarandambiwe, ukibaza ibindi byinshi, ariko mureke mu muyaga tubane na Yesu. Iyo umuyaga waje woye guta amagambo, bwira Yesu ati ariko nubwo abandi batarimwe barambona, uvukuye ukasohora muri uyu muyaga bambona. Haleluya. Muribwira se bageze hakurya batabonye kugira neza kw'Imana? Nibaza se ko batagezeyo? Bibiliya ikomeje gusoma bagezeyo, kuko Yesu yacashe umuyaga. Rero ushaka kugera uzahagera. Iyo ngwara si izatuma utagerayo, icyo kibazo ufite si cyo kitazatuma ugerayo, uzagerayo. Ariko emerera Yesu acaho uyo muyaga, emerera Yesu yinjire muri ubwo bwato, emerera Yesu yinjire muri uwo murimo, acaho uyo muyaga w'uburwayi, emerera Yesu yinjire muri ako kazi, acaho uyo mushomeri, emerera Yesu yinjire mu murimo w'Imana, acaho uwo muyaga. Ureke kwitogombera abantu. Haleluya. Amen. Twemerere Yesu yinjire mu murimo we. Haleluya. Turi kusaba ngo buriya ngo mushumba ntabwo adeba neza, ntabwo ari ikibazo cya mushumba, ni umuyaga. Uramurenganya, ni umuyaga. Wase ko nakoze imirimo myinshi ko nije namufasha amaboko, ikibazo kiri he? Ni umuyaga, ntabwo ari wa kibazo. Undi Imana ikwambukije uwo muyaga, yaza akagusanganira akaguherutse. Ejo waramufashije imirimo ariko akaba atigeze akubona, ni umuyaga. Iyo umuyaga waje nakubwiye ngo niyo wasakuza nta muntu uzabasha kukumva. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Minota yanjye yasoje, ariko munyemerere muri minota 9 isigaranye, wowe wumva ufite umuyaga ahantu runaka, uhaguruke dusenge Imana. Narimvuze ngo wumva hari umuyaga afite, ntabwo mwini gashobora kuba ari umwe. Hahaguruka ubonye ni nawe Yesu yaziye. Uyo muyaga Yesu agiye kuwuca. Ntabwo ari uwinginga, ahubwo arakoresha itegeko. Ijambo ryatubwiye ngo agirane, babwira umuyaga ngo ceceka. Ntabwo yamuhendaheza, turumva umuyaga, urumva wa kibazo we, urumva wa bugwayi we, uyu ni umwana wa agiye gukoresha itegeko muri uyu mugoroba. Ube muzima, agiye gukoresha itegeko uje mu kazi, agiye gukoresha itegeko mu kibazo byambare, agiye gukoresha itegeko umurimo w'Imana wamuke, agiye gukoresha itegeko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niba ufite umuyaga ariko Imana igiye gukoresha itegeko.